Enyuma ho abataka bacheterekera bakanga sente zabiri zibahirwe kubashumbusha obagumize ngo sente zikazerinje wajagens n'ebintu byabo ebyabiri bisisirwe nobweki kiri kiti project ni yemwe egarchiremo kati ngabo tutuse ku buno budde obw'okuzimba obudde ntujjemu tuyitemu mu bantu baffe abamu badde balinamu okwemugulunya tubayisemu tulabe mu ebintu byonna ebitabadde biri straight tubisortinge era kwekyo twajja n'abakulu abakulembeze mu kitundu kino. Vincent Kisembo orukora ogwa monitoring and evaluation omukitongole kya Uganda Electricity Generation Company Limited nagirango government neza kwetenga hectares 17 omukyaro kya Kaswa kandi damu yone bakwenda kwombeka okutwariza hamwe nekuza hitaka rukwingana hectares bena rushange nishatu ziriyika 17 zonka omukaswa nizo tukugonza yizo government ekugonza kandi muhendo ki toto yona ziriyika bina nsanjo na isatu niyo damu ekugonza kandi buromu agenda kusosurwa kurungi nubu barabe barabyaho mu rugudo rweye mu kibira cyeye bamuhire obusete buce yareba amashanyarazi gari kwako weye agira ati habasa tukatunga ki amashanyarazi. Steven Byarhanga orukoranga chairman LC5 wakagadi wakozaka gishaka yasha abantu becwekeki okunwana company ji ebahemermo kandi bazo mu company batakiba bikozeso abinji bakaferwa n'emirimo so birarugirira ahakwiba no kwikiriza kandi barakoze simwe nimwe abakozi abarabe babahire mirimo nimwe muraza kuguma muratandika kwiba ka simenti akashaho mukirukanza hati umurimo gutashobora gukora kukabataka bino busasi ine nabinji munonga bayembagira ngo bakamba batana gun point imo mwenyini ngo mukanu mbata gun point ngo basayininge papuro bibarese estimates of compensation so tinu kumanya obecho mbe mwachigarishiremo bambe mwachishoborire damage okujja kitongole kineza kuba inamani nekombe kwa Arriva Muzizi kandi neza kwera abantu bo mu district ya Kagadi Chenjojo Kabarore Nantoroko amakoraga gasha kwa Thomas tumwebaze ahawa TV West.